oguqile ohambo umntwana basendlukulu endaweni zamaphumu izalo endlini yakwaNodu. Ngithokoza ngethuba engithola. Ngamlele ekhaya kwaqhamuka sengilele nje ngabona uqhamuka ilanga lokhanya lijulukile kodwa umjuluko walo ula ebunzini la iy'nwele sezingasekho khona zimhlophe kodwa ekhaya efaka umjiva omnyama onemisebe emhlophe. Wayesethi kumina mama awuphuthume ungiguzele lento eyenziwa ngabagcotshwa bami ukuthi mabayeke ukuxova ibandla lami ngoba leli bandla akusilona elabo futhi abaqondi ukuthi likhulu kangakanani nanokujula kwayo. Akusilona lokhu abakwaziyo bese bey'tshela ukuthi sebazi konke ngokwebandla. Make bagcine yonke imithetho yasephakameni bengagcini imithetho ethandwa yibo ngoba le mithetho abayigcina ethandwa yibo yiyo ejika ixoshe abantu. Wayesethi umntanami uNazaretha akusiyona ingubo emhlophe. Ngisho umuntu ongayigqokile ingubo emhlophe uNazaretha ngoba thina koshana sisuke siphila kulowo. Kuthe ngangiyibandongazi yaduma nxa ngingakhohlisi. Kufika kumina inkosi uCotshwayo. Ihamba ney'nsizwa kodwa lezi nsizwa ngokuthi ngiyabuka amabheshazo adabukile futhi abanye lapho iy'nene zabo ngaphambili sey'thempele ukudabuka kakhulu. Ibisithi inkosi, ngane yasendlukulu, ngiyacela ngane yami ungiphuthumele ekhaya lomphefumulo ufike ungidlulisele lo mlilo ukuthi wonke amakhosi engangiwabophele empini yasesandleni fanele asukuma athathe iy'cephu zawo aweze ezokhonza ekhaya lomphefumulo. Nxa engenza njalo kungaphela ngisho umsindo nokufa kwabantu abafayo ngabantu babo. Bese niphinda bengicelele nami ushwele ngoba nami nginamaphutha engawenza. Uyothi nxa usuqedile njalo uphinde udlulise lo mlilo udlulise nakwabakhulu abakwembethe. Indlovu yonke kaZulu fanele igcine ihlangene kodwa ngeke ihlangane nxa ingazange ukuzoguqa ekhaya lomphefumulo. Bonke ubukhosi buze bume fanele buze buzoguqa lapho ekhaya lomphefumulo kuphinde buguqe nasephakameni okusehleni mangakhohlisi. Ngiyacela-ke inkosi njengoba nami sengizwe ukuthi ngikwazile ukuphefumula lokho engikuthunyiwe. Ngiyacela inkosi enkulu yasephakameni ibusise ngikuzwile. Kuningi engibone ngakusho kodwa ngisacela ukungala. Ngiyathokoza. Inkosi, ngiyacela ukukhetha inkosi enkulu yasephakameni. Ibizo lami engaliqanjwa umkhulu wathi ngumngcebo wesizwe. Ekhaya kuliyo kwamaphumulo kodwa ngokukhuliswa kwethu sikhuliswe kuthiwa singabantwana basendlukulu. Ngixolise kakhulu kubantwana abangaphambili kwami nxa ukuba kwami la kunephutha. Bese ngixolisa futhi enkulumeni engayithula ngaphambilini ngokuthi ngibize okanye ngisebenzise ibizo lengonyama yakwethu yasondini eyayingithumile ukuthi ngizophefumula phakathi komkhandlu wasephakameni. Angilutho nje, ngiyingane nje kakhulu futhi ekhaya kodwa ngiyaye ngibe nenhlanhla ukuthi uNkulunkulu angivakashele namakhosi akwetha engimvuthu yenqawe yayo ukuba ngivakashele. Bengicela ukuthi uNkulunkulu wasephakameni aphehle ubungane bami bese kukhuluma bona abadala okanye kukhulume yena uMfembuqobo kulokhu angithume khona ngoba nxa ngingakhuluma mina hleze futhi ngigxobe la ngingathandi khona ukugxoba khona. Ngibe nesibonakaliso lapha
ngibona abashumayeli laba bathathu ababekwe phambi kwethu lapha ekhaya lasemphefumulo. Ngaphambi kokuthi ngingene lapha, ngicela ukuxolisa kokhokho bami nabogogo bami nasemakhosini oselo awethu endlunkulu enkulu kaZulu nalapho engizalwa khona kokwami. Angenqabile ukwembatha ingubo emhlophe, izihibe nje ezingivimbayo ukuthi ngingayembathi ingubo emhlophe. Ngithanda kakhulu uNazaretha njengoba ngavuma ukuthi ngiyayikhetha inkosi, ngoba ngase ngivumile kukho konke abasebengithume khona ukuthi ngizokwenza ngobuqiniso ukuthi ngikwenze ngale ndlela abangithume ngayo. Bengicela ukushweleza kakhulu kona uNazaretha uyaphila kimi futhi uyophila engulampakade. Esibonakalisweni engibe naso ngiphuphe okanye ngibona abashumayeli laba abangaphambili kwethu, kodwa umshumayeli unene inwele zakhe bese zingasekho, sekusele nje oyincane ezimhlophe ethwele ungiyane ekhanda. Bobathathu bebethwele ungiyane bese kuthi laba abanye ababili, umshumayeli uSimamani nomshumayeli uMajiya bemphahlile sebempunga ekhanda bathwele ungiyane bobathathu. Okubese kungidida ijazi engibone belimbethe, bembethe ijazi eliyelo okanye eliphuzi elinesipika. Kwase kungidida ngoba ngihlezi ngibabona lapha ethempelini befake nje uNazaretha enemiqale lapha phansi ethe esokwe ngokishona. Bahleli phambi baguqile, phambi kwabo kukhona inkosi uThixo. Inkosi uThixo iyababuza ukuthi bashumayeli, lezi zibonakaliso ezinishwaqisa ikhanda ezithi mayethulwa ingane lapha okanye ey'khethekile enizwayo ukuthi zizoyikhethekile, niletha nini lezi ngane ukuthi zizozethula enkosini yamaNazaretha? Ngoba lezi ngane zisuke yithulwe yithina boshembe ukuthi zizodlulisa imiyalelo esezidlulisile bese ziza kuthini ukuthi izothula le nkulumo ekade ithulweyo khona izokwazi ukuthi isabalale ngendlela okuyiyona yona. Njengoba njalo lapha ephakameni sekuhlezi kuza abantu abazongcolisa isihlalo, kodwa laba bantu esibakhethayo thina bahlambulukile abasondeli enkosini yamaNazaretha. Abaningi abezayo abukho ubuhle ababulethayo, kakade vele kwangasondeli nombani esihlalweni sasephakameni. Kuthe kanjalo mina ngihleli nje qamanga, kodwa ngiguqila ngihleli lo beguqile. Uthe mayeqeda wasuka nje kubona wasekhomba mina, wasethi wena mfana wakomkhulu, kantini umsebenzi wakho? Uthunywe ngala ekhaya lomphefumulo. Ngithe ngisathi ngiyaphendula, wasethi le nkulumo wayethula ngakhona, ziningi ihibe ey'khona, kodwa konke lokhu wakukhulu uzokwazi ukuthi ugcine kwenzekile ngendlela okuyona. Ngisho bengakuvimba abantu bazokuvimba, akusuki kuwena, kusuka kuthina boshembe, futhi kusuka nasemakhosini asemuva osele ukuthi asekhathele ukuphila le mpilo ayiphilayo. Ukukhala kwakho mfana siyakuzwa, futhi kumisa idolo ukuthi uqhubeke neminikelo yakho inikele nje kade kuJulayi izwakele. Uthe esuka inkosi enkulu yesabatha yasithi ungibuzeleke kulaba wenu ababanga umsindo lapha eparadise ukuthi bayazi ukuthi ubaba wathatha isikhathi esingakanani ukuncenga kokhokho bakho okanye emakhosini oselo ukuthi abantwana basendlukulu bangene lapha. Njengoba sebeqalile benyokutshana benza yonke into abayenzayo, bayazi ukuthi ubaba wasebenza kangakanani ukuthi abantwana basendlukulu bangene, bayazi ukuthi umsebenzi wabantwana. Ubusuphinde ungibuzela bona ukuthi njengoba bengakhethwa bona beyabagcotshwa, isiphi isizathu esibenza ukuthi bengagcotshwa? Mhlazane bakwazi lokhu ukuthi yini, bokwazi ukubaluleka ukuthi kungani behlaliswa phambili, behlala eduze namakhosi, ngoba bona bangabakhethekileyo. Kodwa ukungcola abawenzayo kuyasingcolisa kakhulu isihlalo sasephakameni, kanti bebezele ukuthi bazothethela amacala okhokho nokhokho babo.
kodwa ukuthatha ukuthi kube inkinga ukuthi bawathethe lamacala ukuthi nalobo uMnazaretha ababazi kuyini, ababazi futhi ukuthi kujulukelwa kangakanani ukuze kube khona. Okugcina nokubalulekile abangakwazi abakazi babike lo Mnazaretha la abazalwa khona nasemakhaya kuni. KwaZulu ngizala emzini wakaMnyazi endlukulu. Nami nginomyalezo engithunywe wona namhlanje la ekhaya. Eminyakeni emithathu edlula ngonyaka ka-2020 kufika kumina ngephupho omkhulu nogogo abalimele abanamanxeba abalimala empini. Babefika kumina bangibonisa lamanxeba ukuthi balimala kanjani, abakagezwa, bacela ukuthi bayangithuma ukuthi bacela ngiyobacelela ukuthi bagezwe. Kodwa ngoba manje ngiyingane ngangayi-understand le nkulumo ukuthi isho ukuthini. Bese kuthi kulonyaka babuye futhi kusho ukuthi ngawo-2020 ngahamba ngaya ekhaya kaNongoma ngayotshela abantwana ukuthi kunesibonakaliso esinjena. Ngaleso sikhathi isile sesayibuza sasisakhona. Abantwana bese bethi cha lesi sibonakaliso sike seza kuyisile. Bese kuthi kulonyaka libuye leli phupho. Malibuya leli phupho kodwa manje akusaveli labantu abalimala, sekuvela abantu abayomama nobaba. Bathi kumina thina singabazali balabantu abalimala abangakagezwa abakafiki ekhaya namanje lokhu sabalinda njalo ingane ayikafiki. Hamba nganyama usiyele kuNyazi wezulu uyocela ukuthi lisigezele lezi ngane. Kodwa umgudu ofanele uhambe, fanele uqale uhambe uyobika kwisilo uMisuzulu ukuthi magezwe uNyazi azokhuluma nalo ezocela ukuthi zigezwe lezi ngane. Bese-ke ngizama ukuthi mhlawumbe ekhaya ukuthi ngiwuhambise lo myalezo ngenxa yokuthi ngiyingane futhi ngiyingane yentombazane wangazwakala mhlawumbe lo myalezo wagcina ungafikanga la ufanele ufike khona. Kuleli sonto-ke mayiqala babuye futhi laba abantu bethi manje-ke sesiyakuthuma-ke ngane yami zihambele wena uye ekhaya lomphefumulo. Bengazi nokuthi khona umuzi ekuthiwa isekhaya lomphefumulo. Kwathiwa ngihambe ngiyobacelela ukuthi beze ukuthi bazogezwa, bacelele nentethelelo nakho konke amacala babenawo ngizobacelela kuNyazi lwezulu.